Nolenga. Ngize waboyisathu ngathi semakhana amanengana ngalapha kujala uthi ke ngamkhalima ababodo uyachithira umfana lo nonothele manje mina ngisayi kulula kuntu lokhu uyenzile uqedile thatha umfazi lombuyisele ekhaba angimqothi mbuyisele ekhabo bakhaba lithi yena imlethe ngeveke show bayomukhalima angisayokusolo ngithaga ngomuntu ongaka khalinywa akathatha umfazi lo ngevenyana ofuna nganamali so uthatha imali uyachigama Khatara, masi malimi, welekeni. Ofuna kunomodoro ngithatha utawana ufumiki thatha ivenyana imhlotshana lela ichumfalo. Ngiza kube ngiphethe nezembe. Uyakhwela ngiyabafole batshele bona ngiqothile bokulaya uzakubuya. Angilwi. Bayokulaya uqeda iveke ngeveke sebe ngifolela nosipara sami ukhama ngevenyana imhlotshana neswazi. So phala sani idodo nangu ngimqothele khenu nomkhalima uzakuya ngelanga elizebeni zena yena ndikhonako. Angilwi. Sengithaba umlaye bezena sokukhuluma indaba libona kukangaki ngimkhalimo ngathi kheni mlaye iye kuzohlala phasi ngamkhalimo umdubuduba bana nasela biza umzali umuntu luphalazila usamkhona ngomrabhela manje ufuna nebakwabo bavangane phakathi abazomtshela abonyana beyifinal angisafuna ukuzwa kwesibili acho ngitshele nebakwabo bala ngiqedile mina nanitshiriza kontshelana